Ibodala selenendunja ngemgojana yenkulu zesigidi ngaphakathi kwaleli khaya kulapho ekubulawele khona abantu abathathu. Okubhlungu ukuthi umsolwa umkhwenyana lapha. Ufika umkhwenyane wami lapha ngomgqibelo emva kwedina. Wafika lapha wemala ngaphandle wacela intombazane ukuthi ucela ukukhuluma nentombazane. Sithe sizwe bathi abantwana nabo soyamshaya la ngaphandle. Wamgijimisa bajikela ngale kunomnyango khona ngale ngaphambili. Waphuma ubaba wathi kwenzakalani ngoba beseme eminyango ekhwishini. Wathi kwenzakalani wathi ufuna ukwenzani. Wabathi ubaba hayi ngiyabuza mntana umkhwenyana yini ufunani ngathi umkhwenyana kwenze njani. Eloku aphushela intombazana aphusha intombazana. Waphuma waravesa wakhipha isibhamu. Washaya kubaba. Washaya intombazana. Washaya kumfana wami ngamemeza ngathi umkhwenyana ngenzeni. Uthi abatsho akusingekokthoma umsolwa lo ahlukumeza umndeni lo kanti busolwa amapholisa ngokubhalelwa ukwenza umsebenzi wawo ukusuka phambilini umsolwa lo nakathoma ukubakhahlumeza. This thing was coming for the past 2 years. And then auntie ngimtshelile naye ukuthi this guy is going to come here and finish everyone. Nkabinde sebathumele amezwi okulila abakhozi bawo bawaphakathi bathi nabo abazi ukuthi bathini njengoba nasekunje. Kulindeleke ukuthi uNkabinde abuyele ekhotho ngeveke ezayo ngelesihlanu lapha ayofaka khona isibawo sebhayili ngokusemthethweni.